on daily basis bakigeragia kurigeria antu betu batikaya affected ni COVID-19 ni timu ya ngavana Kiraitu Murungi. Ninkwira Meru antu bara bonde bari na siasa ile, antu bara bari na cinema, antu bara bari na sarakasi ile, ibo kono ti utongeria bari na bu nonto COVID ndiye kuthiria mwari jumwe meri ere kumana ndi batorokere batigira muntu uria wowe ngo kurita ngugi na aminite kire antu atingene na siasa. So ne tukuga bando tukenderea njereu turere aritingwe bathirikari na mono tutongeretwe ni CC wetu mutuma uri the policy leader ki Ministry of Health tukenderea na njereu note amount ya siasa Kenya ituritanjire ne unontwe muishone antu bakoria ngavana Kiraitu ne athire ku prevent antu ba Meru batikombe kuathirika na I'm so happy today nonto tukurekia kwirwa already achibetu barabaire bakwa released na bathimi maita jaire na gwatuika they are all negative ndenda nyantu baringiro rwi mandaktari yetu tungano utu baringire nuru nonto ni ngugi nene baritete na nego chieja na gukunene mono bachieje ne kenda batriti achibara betu na mandaktari batiringa gituma nurses batiringa gituma kwori muntu musiasa uri omenau kwa tkatinda ku organize gituma ende nyokero okuirie mwachi ure wa COVID-19 utienda okuiria neki okuitangu geu but I'm so happy nonto jora turaugire the other day mbuga over 90% ya antu ba Meru ibaturiete na bena imani na utongeria bwa ngavana Kiraitu Murungi na kona chionde chia Meru tutongeretwe ni sub county administrators betu public health officers betu ibathiurukite na ibakondera thiuruka kona chionde chia Meru pakita ngweje tukuritayo jo narua nonto at the end of the day turenda county yetu ithre united na kinya gitara kura ria kinya then paraba kenda kuja mantune ya kura beje but as I voice said kinya gitara tukabonia for example nonto antu ba Meru kiraba kwenda ni mutongere we na focus changavana Kiraitu Murungi mutongeri ethira na muire kuthithio ntu fulani bunka bure in the best interest ya antu ba Meru kinya ku kareta gituma kiriku nyo kareta sinema iriku governor at stick to that lane. Otherwise, thank you so much na our partners we are happy if there is another area that we can partner we are ready and willing mkuje tuongee kinya tukomba kupartner tukomba kuchokia kire kurima mbaki na mbinambi tumba kuongera mbesha Meru nonto at the end of the day kira tukwende nya COVID ndiye tukuraneo kethira kwina a lot of money within the population then yantu bomba kuidhiria mantu ja maingi lakini now when there is we don't have that kind of money then kuna shinda so the areas we can partner so that we increase the supply of money also in Meru in the line of making Meru great. So we are open, come, let us discuss tupeleke watu wetu mbele. Otherwise, thank you so much, may God bless you. Wacha tuendelee ku celebrate victory ya those two patients na victory ya mandaktari jetu and I'm told na yeye it is true I'm told nyameshema ni ere kuthithua ni national government ministry of health mechema ni ere thithagua opinion ya mandaktari jetu ja Meru aja itongeretwe ni Dr. Kiremia it is highly regarded at the national front na kiu ni gintu tubatinya kuthia twiguirairwo muno no tonto thia twina utonga bubwingi bwa human resource no tuthia tweja gweshima kinya Kenya mzima lakini batu tutikuona advantage yatu eneo so mandaktari jetu thank you so much itukumenya we are consultant so much itukumenya the knowledge ira tu eneo ya in Meru it is knowledge itumba kwa matched easily so to by support na we are sure Meru will continue being safe.